Анан неме. Эгер мунун сотко чейин искасын бул эки бөлүнүп бөлүнөт. Штраф өзүнчө төлөнүп, иска өзүнчө төлөнүп, исканы сотко чейин тергөө болот да. Сотко чейин неметсеңиз, анда сотто неме болот да. Эми сотко кийинки чагын карайт. Анан сиздики деген жыйырма ашып Билбеткен. көпүнүшөт. Жак. Эмес. Анан эгер сотко чейин дагы өндүрсөңүз дагы фамилия. Анан тиги класс болсоңуз калчакей калбеттер буттуңуз. Оған топ коюлат. Такпашы. Зизде окуңуздар. Зизде бол. Жастын коюлат. Зизде окуңуздар. Үйлөргө сыйынпасына катышты. Bunun özünü canavarlar dünyasına getirildiğin ziyandek 100 000 son kalma. Ondan çıkarı administratif ceza tartımı kullanılıyor. Кайсы онка? Законно, незаконно. Kaçın. Өзіңізге тиешелүү құрал бар беле? Оққа қандай комментарий бересіз? Aileleriniz var mı nasıl olur? Kimdiki var? Çok işte. Dilegen bir paçka oqtu demetse düşüp kalıptır zeste dep çalmakta. Kaysı malda atıldı ödüm? Geçiyor gündüz geçti. Tünçünde fark ettirmedi. Tanrılar küçük kuş yaltırdı. Fark ettirmedi. Ya. Fark ettirmedi. Ne yok? Ne? Машинаның парасына да қараңғыда негізі қандай жануар болсын неметтен болбойт білесіз бе мыйзам боюнча? Бүгін қарсы кірген деп Жоқ, қарқырға да қараңғыда парк еткен болбойт. Мыйзам боюнча машинаның ичинен правила охота боюнча машинаның ичинен снег охотодон мотоциклден бале кандай бир транспорттун любой түрүнөн кетип барат. Ок чыгарууга болбойт. Парк еткенге тем более болбойт. Akıl Paketon'la qanday tanışsыңар? Ya. Paketon qanday tanışsыңар? İyi olup kat. Bilgilerin be. Ekon teң bölüp төлөткөнсүңөр. Şuntkini aldık. Эң эле оңой эле жолу айке төлөп эле коесуз. Ал мисалы үчүн сотко барганда сотто карайт. Эки жарым мың төлөдү. Кандай кылды? Кашкырга келгенден Кашкырга төлөп кетсеңер болмок экен. Наоборот, мамлекет сыйлык бермек экенбиз 5 000 сомдон. Кашкырга кирсеңер деп. Штрафал degenden de gelgemiş. Başka olsa tüçünde. Köşü yapıldan nasıl ne? Болжолду кайсы жер? Ал Акылбек байкеден сурасам күнгөй деп койду да. Gündülüğünden köpçülüğü akıllı. Жок, мунун аркы бетиби
Ondan дальше кетчү жерде. Немелик моякты калып калат го. Торгарттан арыбы? Үсөлөккө. Неме кыласың? Асхат. Шун катты иштен кайра аласың да. Ооба. Так.